tabera zuri kunaka sindawo sindawo zvaramo kwapa donda kuchera lapha sikhuluma kakhulu madoda kuno special esibekela abantu esingomhla ka5 umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 umhla ka9 sigcine ngomhla ka11 manje sicela ukuthi abantu bonke nibalekelele niyazi uma special lesi esibanika sona ngizobasiza yini abantu manje ngizobasiza ke nivuleke phakathi ngabe fika abantu bezofuna usingo special ngizobanika yini izinto abayifunayo bafuna ukucela manje ngizobanika vulani phakathi okay kulungile ozami kimi ake nihambe babona abantu nekamera hambani labantu nibabhekebona abantu bahluphe bafuna usizo okay kulungile madoda kulungile buyangiphi sekulate buyangiphi hambani nijike nibhekelele sungaze nibhekele ngasekhoneni hambani bhekani le phezulu okay kulungile buyangiphi uzani ngiyangicela bafana nami uzani ngiyacela uzani bafuna usiza abantu uzani ngiyini kulungile asinibekele mbukele ekhaya ngonyama lelo ngodlungudla afaka nomali imoto enkulu ethola ezinye imoto incwadi encane engafundeki ehlula abafazi nabantu bayifunda behlula ukuyovula kokhiye umhluthuli wenhliziyo zabafokazana umahlomba abanzi ngokuthwala izono zabantu siyakhuleka nje emhlabeni wonke siyakhuleka ukuthi sibukele ikakhulu namhlanje ngoba sifuna ukukhuluma ngendaba ethinta ukuthi ikhona into ethi masikhuluma ngamandawe isikhubu zamandawo khona abantu abadidekayo noma ukuthi sikhuluma ngani amandawo sikhuluma ngento ebucayi kakhulu noma uma sikwenzele isikhubu zakhona futhi sifuna ukuthi sihloniphe wena ngoba uma sikwenzele ngamadlozi ala ekhaya sikunike sixhumanise naso ukwazi ukuyosebenza kodwa isikhubu samandawo ngendlela esibiza ngayo awukwazi ukhipha imali ephelele ingakho seyenza ukuthi ukhipha leyo mali kodwa kubalekile ukuthi kumele uthenge igusha le uphinde nawe ufake isiphandla ukwazi ukuthi phila impilo eyifunayo isikhubu samandawo isikhathi esiningi abantu bamabhizinisi bayasithatha abantu abayizinyanga bayasithatha isikhubu samandawo senza okuningi kodwa ikakhulu ukuthinta imali siphinde futhi abantu abayizitha siyakwazi ukuthi siphinde sibakhahlele noma siyakwazi ukuthi umuntu osemva kwakho simsuse amandawo emahle ngoba umuntu onomndawe awukwazi ukumbulala ngesikhathi umuntu onedlozi lomndawo umbulele uyavuka qede wonke umndeni amandawo emahle ngaleyo ndlela ngoba usuku uphila impilo lento yokukhuluma nawo bayakwenzela number 2 lezi ekhubu zinamagama asihambi sodwa uma sikhiphela sona sisinika kakhulu abantu bamabhizinisi baningi banazo futhi umcebo bayawubona sibuye size kumadoda lawo siwaphethe la madoda lawa ngathi futhi kakhulu sifuna umuntu osemdala asifuna umuntu osemncane ozophinde asabe ukuthi la madoda akwazi ukuwasebenzisa into ebalulekile ukuthi uma la madoda akube ukuthi uyazazi ukuthi wena impilo vele ofuna ukuyiphila le impilo oyawo okuthunga kwethu awusezi ukwenza ngoba abanye abantu emhlabeni basheshe bewe noma bafe babulawa ukuthi umuntu mayinento yokuphila bese khona imithetho yawo mayisebona imali yilokho nje kakhulu amandawo bonke abantu njengoba sithe nakule date special amandawo sobethwala ikhubu zamandawo ikhubu zomcebo leziyana abantu babanazo bayaceba ikakhulu kodwa ufuna ukuthi ukhulume nazo uyikhulumise ukuthi ufunani zinamagama akhona okhishwa nawe wena mawunikezwa zikwazi ukuthi uphinde zixhumane nekini ukwazi ukuphila lempilo oyifunayo abukho ububi kumandawo noma akufa abantu kuphela ukuthi wena ufuna ukugcina umthetho amandawo bazi abantu sikhuluma ngedlozi futhi elibuye likwazi ukuxhumana nenyoka yasemanzini so ke iloko sesikhuluma ngoba kakhulu isikhubu samandawo bahlala bebuza abantu ukuthi mkhulu isikhubu samandawo sikanjani isikhubu salekha samandawo sikwenza ukuthi phila impilo efunayo ube nemali kodwa sifuna umuntu ongeke into akayenza empilweni number 1 yazi ukuthi unebhizinisi number 2 awube mhlawumbe usiza abantu noma kodwa asilandi ifuna ukuthi kube khona into obhizi ngayo bese uyawazi ukusithatha sikwazi ukulekelela bese ufuna nje sidlela abantu kodwa masikhuluma ngamandla sikhuluma kona ngabantu abapheka abantu abazwayo okwazi ukubatshela bezwe benze into eyifunayo kuphela abafuna umuntu ozwanda lesikhubu bese ahambe sukela abantu ayophahla egrupini kuphela abantu abakusukelayo siyakwazi usidile nabo siphinde sifake umcebo ekhaya futhi noma usungasekho emhlabeni uyakwazi ukuthi loyo ozokhonjwa aphinde aqhubeke nazo aqhube impilo mazokubona amabhizinisi angawi uphile noma sale iphile ingane noma ungasekho wena
Suke bayazi abantu uNgonyama mawufuna ukumthola useJimistini eDelmo number 21 Whitip Road. Kodwa kakhulu ufuna bakulibala abantu ukuthi yonke into masiyenza kumandawo la okufuna siye khona ekufembeni. Ekufembeni lapho esivuza khona idlozi okufuna likhulume lisho ukuthi wena njengoba ngikhubu zamandawo nje kufuna senzeni qala before unikwe igroup lapho songasemina sosodla idlozi ozolanda elikhuluma nawe ubuso nobuso. So ke idlozi lamandawo lihle kakhulu ngoba likhuluma yonke into indaba bese sikwenze sekuthe ukuthi sekufuna ukuthi nokuthi sikwazi ukwenza umsebenzi wakho. Into yakho nje kubantu behlala nombuzo ngomndawo. Umndawe idlozi elipowerful ekwazi ukwenza isikhathi esiningi idlozi vele elisuka emazweni noma idlozi okusuke kungasili idlozi labantu abaninaka kodwa idlozi elinolaka elifuna ukuthi wena linake umnikazi walo ngoba leli dlozi liyakwazi ukumisa into zakho zime zingabe senze ukuthi idlozi asexela kakhulu abantu kwasemzansi nje umuntu onomndawo usuke ecebile abantu abaningi baxakileke so siyakwazi ukunika abantu igubhu zamandawo ezimbili noma ezimbili basho njalo uma sebekhuluma ngale kodwa nje siyakwazi ukunika igubhu zakhona ukwazi ukuyosebenza ukwazi ukuyophila impilo eyifunayo ngoba lento ngihlala ngikhuluma ngithi abantu abajampa bayele koMozambique abaningi abanenhlahla ngoba sathwasa eMozambique sabuya nolwazi la lokho nikulanda le nikushiya la ukhona lapha Ngonyama siyakwazi ukunika nje abahlala nibona ngivela ngihlele nenews yoko umsebenzi wamandawo wonke lo esikwazi ukuthi kunike impilo uphumelele wena uye phambili. Siyabonga msale kahle ngani zakwethu uNkulunkulu anibusise ukuthi nawe osibukelayo uphinde ucommente mawunombuzo siyokwazi ukuthi ngelilanga siphinde uma sibuya sichazeke lento ofisa ukuyazi uphinde ifithi idluthe kubantu ngoba okubalekile futhi ngakhohle ukuthi ikhona into engithe ikhona into engizoyinikeza abantu ku special ufuna abantu ukubathinta nje ukuthi mangibanike lento nabazohlanjwa ngithe ibhava ngizokulifihla lona ngizokhuluma nje moyo ukuthi ibhavu sibanike abantu go 1.7 sibavula ibhavu kubantu beyigubhu abasithinte efonini special sokuthiwa umhla ka5 umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 umhla ka9 gcina umhla ka11 futhi amalanga ngu6 kule nyanga esizoyiqala ka ubani uSeptember kule nyanga kaSeptember abantu yiloko nje kodwa imininingwane nizoyithola ngoba sizoya emakethe bese nithola imininingwane ake siye emakethe sikwazi ukuthi siphuza amanzi sibuye sihlale nayo sawubona mbukele emakhaya uNgonyama lengudlu oseJimistini unumber 21 Whitip Road okubalekile ukuphuza okwethula special esomhla ka5 umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 umhla ka9 sigcine ngomhla ka11 kuSeptember sicela ukuthi wena udinga special bhalisa senesikhathi enambeni ethi 0767055 kanti ke na WhatsApp uyakwazi ukuyithola indumbe ezulu enkulu special ekathi nawe ngakuphuthi nawe sondela sikwazi ukunika impumelelo. Siyabonga msale kahle.